Aj pas, ponekad napada naše smeće. Valjda misli da se tamo izdaju kosti. Naše smeće definitivno nije dobra ideja. Baš je ne nam bude škole. Nemam pojma o čemu pričate. Nemaš pojma, ma? Nema da ti sad izađe na ulicu i posjeti. Nosi tu knjigu, hvala se. Dobro, šta se odmah ljubite, slučajno mi palo. Slučajno, ma, da te više nisam vidio kako bataš knjige naokolo. Sram te bilo. Hej, dečko, jesmo li ti normalno? Znajući što je sam karta za smeće? Meni govorite. Da, tebi hvala ti. Daj ti knjigu smeća, odmah. Imam pravo baciti u smeće šta god hoću. Nemaš pravo pred mojim očima. Badi ti knjigu smeća, inače ću te Evo. Sve ću te baciti kao da si bacio svoj pamet. A ti uopće imaš. Kad bi ostala vaša pamet, očito ste pobacali mnogo knjiga sa čičiti uliče. Slušaj, mali, rekao ti. U moje vrijeme nije se mogo školati u projektiju, jer su mi našli. A sad, kad sam je sad, ipak, iskusnim sam od tebe. Budi sretan da imaš knjiga, nek baciti kao ja. Nije mi jasno zašto svi, počevši od mojih roditelja i rodine pa sve do vas, neko sam bilo svim životnim iskustvima. Hvala vas, samo da te još jednom vidim. Ovo djete, zaboravite knjigu. Nije moja. A nemoj tako, vidio sam ja. Aha, vaše vidi se pita peljate. Ne može vidjeti u svoje nos, a to moli. Oho, knjiga je cela. Krasno. Takve knjiga u moje vrijeme nije bilo. I sve smo učili. Iz vlastitog iskustva. Vidiš kako ti znaš. Dragi moj djeteče, to je pravo vrijeme. Moraš se povati. Još se riješiti jedne, imaš ponovno stotinu. Pozbuđi kao neka kletva. Hvala vam ugodnom razgovoru, ali samo moram požuriti školu. Stari mudrac me skužio, ali me nije napao polna dvojnica. Čudno. Što misliš god danas događa? Kamo god da bacim ili gdje god ostavim ovu knjigu, ponovno mi se nađe u rukama. Ova knjiga je ukleta. Još samo treba da progovori jezikom savjesti. Mrzim hrvatski. Konačno nema nikog na knjigu. Knjigo, zbogom zauvijek. Knjiga iz hrvatskog. Netko je učio na svježem zraku, a onda zaboravio knjigu. Oho, autogram knjiga. Antonio Pišli, 6. Krasni grafita. Antonio će se sigurno obradovati kad mi danas vrati knjigu. Sigurno će se jako zabrinuti kada primjeti da je nema. Hrvatskog nađe knjigu. A ja budala, još si potpisao. Sebe i ja. Sam ja kretan. Nemaš je, baciš knjigu, a onda ti se vrati. I tako 5 puta. Da, Bogda. Što? Pita me sutra hrvatski. Ne, nisam to čuo. Rekao je curama poslije sata. Zašto mi i danas pitala? Kaže, dam još jedan dan porez zbog gubitka knjige. Čovječe, ja sam gotov. Nisam trebao polugodišta. Starši će me zato. Ajde Bog, moram zakinuti posao. O Bože, ti si pobjedila. Zasad, ali ćeš završiti školska godina. Imperativ glagolski način koji se izriče